semua peram juru ya kan ni kaseng juga Garut juga Aceh kiba lakran persya ya kai gawai nak jingkran jong wei ni nongelam jong wei ke political party kepada gawai nak kaseng dulu jungi kata voice of the people party jingkran jong ba Arden halor ke roster system ni nak kalian kaseng nyai keti kemon keti kerjang ni ba Arden milar basai moy bat ya kaseng jong ihi barok boy ba Indon dekat lang bathi aka jing dawa ya kan ni roster system ban berkelah namar nadu balawan ya kan ni roster system akan mau bangalap hikmat ya kan ni roster system balapan scam ho system ka khandai spanya buah au kan arterik jeng Januari ni constitution yang beri dia ndrai lawan rak yang ya kan ni roster system aka jela ka jungi ta ka miliki megalia high court ra introduce support sarkar bala pelat juga sarkar aka semua trik benai jemang benai mi no arto arajara doa di kat mujinge ter ke jige tai jong ba Arden ni po assembly nama ta kan ni roster system tak mat yong saya kajak menteri jengi kam tam makalat tu kan jam ilalong kita ke minority menginyapet ya kejimpun pat kajum khasi jantia ilong palak syak ya kejingdon jong cak menteri Garut sementara ba kejingdon jong ni roster system lah aman ki pus ki batum la shu idang nak cak menteri Garut lah dia kalau kamlong wise kamlong kami hak shu bak hak hukum jam bak ngim syubong bangi isi yo pat menteri Garut dari ni kuat bak kadung ke reservation policy tadi banyak kat nongrim kata kamlong baik kaba hak kajuni khasi jantia ba khambun ngiri bat kham yo bun mani khambuna ba ladang ini ya ka population wise badan cak menteri Garut tadi banyak mata hak ambang isu ya in general terms kat bak nga semua bur kaji dawa sarkar baka di ban review ya kadi ka roster system kumno ladak ka high court kamla ban overrule ya ka bor jong sarkar ladak ka high court ka pemi ya ka order ka jong ka nako ka high court ba kanya jong ka jingnya jong high court ndrei ladak ka sarkar simkia kala ban penduk pendam ya kata nak peniat ya sistem jong sarkar ya jingkeli jungi ya sarkar kalomba balai pada kisus nak man balai gini gilai pun rumut dia mele kinomi khmat jungi kiwei kiba don hapo ka sarkar NPP ba kini kiwei ba don hapo khatam gini ba don hapo sarkar NPP kya ban syusong ba syusngam kani kalong khatam i kong amprim beri basta kiba bat iba start ba iba la mat phang ba no ga di beri bala ya na khmat hak jing nang ji puli jungi kumno imla ban keren ya kani hal hapo ka assembly at least kum ka jak menrio khamtam ibla bateng mensyai education ide ibri bala nang astan ide ben ijga ya kani khamtam matai la don hapo ka parti jong NPP kadi khamram ko jongki bakit pi kena ya kani muta lung muta ngiru nak kaseng ngimasi ham madan lang ya kani bagi persya ya kani terus masuk ban perem ya kani ka Aceh conscious holistically integrated kerma Aceh mo kepada na tura kepala pensoto bakla la penrai penrem ba penrem ya ka VPP ya ka statement kepala keren lu ba Arden kaba ulah keren sepang jong ni roster system ba ka jingmu ban kerja yagi office sarkar sapo tham rilum garu di ni na kalian kaseng ni penrem jur ya ka ni gawai pat kaseng kaba napo rilum garu kaba temu ban pentok bria ya ka jak brio ko jongi ini di way bangsong no kata ka di clear message na kalian kaseng jongi bangi syaka jak brio ko jongi bangi nang syakri na mata ka jak brio na mata ka way pat ka jak brio kumalai syai kedar ya teng jemasen United New Trade Movement kanne nong rim bai bat kentang ya syabangan penkut balada ka sarkar kamla man le ya kali ka roster system kumbakadon hapo kariti penyakam jongi kata ka kowe lagi mak kam du jong kariti penyakam jongi bangin dawa no la jong khasi state kan jenna la bahano bangin hapan dawa no menta la jong kata khasi state bat ngin penkiar no na kata na ka jak garu